Miraka, he umanga pāmu I tupu ake I raro I te maru o ngā uepu kaitiaki o Tūaro Paki me Wairarapa Moana. Nā te kaha ngā kaunui ki te whakamahi I te whenua hei pāinga mo te hunga whai pānga, kua tatake atu ki te kotahirau miriona tāra tōna uara I nāia nei. I mō kai whenua tata atu ki taupō nui ātia, te toi hau o enei uepu a Kingi Smiler e kōrero mai ana ki a mātou o te karere. Miraka Limited, he umanga Māori, e whairite ana ki tōna ingoa. He kaupapa mahi e ahu mai ana I ngā waiū o te kau, hei oranga mo te katoa. The setup here is it's an 8-ton dryer. It'll process 32,000 tonnes of whole milk powder, and that's roughly 210 million litres of milk. So it takes about 55,000 cows to provide that amount of milk. Kua roa e rangahau te ana te kaupapa nei. I runga I te ōwati, e kore te whenua e hoko ngā atu, engari me tirohia ke, me pēhea te whakamahi mō ngā tupuranga kei te whai ake. Well, it's taonga tuku iho, so we're building sustainable earnings for future generations, and to do that we needed to ensure that we could control part of the value chain right through to the export market. I tēnei wā, ko tētahi o ngā umanga kai whakarato moni no tā wāhi, e rua te kau paihineti āna hea ki roto I te umanga o Miraka Limited. And one of our shareholders is Vinamilk, the largest dairy company in Vietnam, and so we'll be supplying them along with other Asian customers. Hori no anō I te motu I roto o ngā tau e whākuahipa. Tokori mātu ke ngā whare pēnei I tēnei kei muri I āhau nei, kua tipu ake. Ko tēnei nā te mea tamariki atu. Nā tērā kua tīmata tonu te umanga nui o Fonterra ki te kōiraira atu e ahu pēhea ana. There are issues to deal with the access to what is called dairy milk, which is control which Fonterra is required to provide to startups in the initial stages, and of course they're trying to reduce the access to that milk. A te tauhau e tū mai nei ka tīmata I ngā mahi ki tēnei o ngā rawa ahu mahi Miraka. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.